Ovoga jutra razgovaramo o seksualnosti, koliko je ona bitna za muškarca i za žene. Naš gost je terapeut porodičnog rasporeda, gospodin Vlada Ilić. Vlado, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, divna tema, seksualnost. Da. Muška, ženska. Vruća tema za ove hladne dane. Za hladne dane, podgrejemo malo atmosferu. Tako je, da nas malo podgreje. Dakle, uvek velika tema. I kada pogledamo na tu seksualnost, u stilu te velike teme i ovog vremena u kome se nalazimo, uvek se postavlja pitanje kako je moguće da jedna vrela ljubav vrlo često preraste u hladnu mržnju. Nakon zaljubljenosti i svih tih faza kroz koje prolazimo u toj velikoj, snažnoj ljubavi, je upravo ta seksualnost onaj element koji se vrlo često zaboravi kao bitan. A to nam je okosnica, izvor života, glavna energija koja postoji uopšte. I interesantno je da je ono što su mnogi religijski sistemi tokom vekova pokušavali da urada, nisu uspjeli, da je današnje savremeno vreme uspjelo, takozvani moderni način života i tako dalje, da tu seksualnost uguši, da je priguši. I mi danas se susrećemo vrlo često sa jednom prigušenom seksualnošću, kao da umjesto velike bujice koja treba da teče mali potočić ili kanal neki gde voda zapravo i ne teče više. A kada pogledamo na to, možda možemo da uporedimo tu seksualnost sa onim što se dešava u savremenom životu, gde imamo način da se konzumira seksualnost, što odvaja seksualnost od njene suštine. Kao što je mnogo toga odvojeno danas od svoje suštine, tako i sama seksualnost. I vrlo često mi tragamo za njom, ali imamo činjenicu da se seksualnost na jedan vrlo čudan način ispoljava kao nešto što postaje vrlo marginalno. A s druge strane, seksualnost treba da bude osnova, okosnica života. Pa i u partnerstvu, kada pogledamo gde bi se seksualnost najviše trebala izražavati, nju nalazimo u zastoju. Imamo, nažalost, danas vrlo čestu pojavu da već mladići od 16 do 35 godina, kada bi trebali u svojoj najvećoj snazi da budu, oni već imaju problema sa seksualnošću. I postavlja se pitanje zašto je tako. Kakvi su to problemi? Kada pogledamo, možda da pogledamo onu okosnicu gde nam se seksualnost ogleda u svom izvoru, u stvari preteče seksualnosti. I tu možemo da pogledamo kada vidimo jedan prirodan porođaj. Šta se tu dešava? Dakle, ako prisustvujete prirodnom porođaju, vidite da žena posle vrlo često izmučena i dugotrajnošću porođaja, kada se dete rodi, sa njenog lica nastaje grč. I ona se pretvara u jedno božansko stvorenje. Puno lepote koje se teško može opisati i naći u bilo kom drugom kontekstu. Kako nedostatak seksualnosti može da utiče na psihu? Nedostatak seksualnosti može na psihu da utiče kao nedostatak hrane, vode, hleba, vazduha. Dakle, to nam je osnova i okosnica, mada mi danas, vrlo mi je čudno kada se spomene uopšte seksualnost, dolazi do kikotanja, do smajanja, ljudi nekako ne žele da se prepuste uopšte, da se upuste u to vrlo bitnu temu i naravno treba to ostati malo i prekriveno. Nije sada to tema o koju treba razgolićivati potpuno na takav način. Vrlo je bitno da to ostane u svojoj draži, ali seksualnost u prvom planu je ono što nas vodi kroz život, ono što nam produžava život i isto tako u partnerstvu se vrlo često zaboravlja da je i ta seksualnost jedan od bitnih sadržaja partnerstva. A vrlo često sadržaj partnerstva, kada nemaju svoje osnove sadržaja, oni se prebacuju na nešto drugo i onda se prestane u partnerstvu živjeti taj sadržaj i na takav način partneri počinju da se razilaze. Dakle, kada se, kao kad nemate hrane, kad nemate vode, vazduha, izgladnite i na takav način dolazi vrlo često do udaljavanja partnera i ne samo zbog toga, već i zbog toga što vrlo često u toj transgeneracijskoj upletenosti mi imamo činjenicu da ponekad partneri traže brata ili sestru zamenu, pa onda žive jedno s drugim kao brat i sestra i zaborave zapravo da su bez seksualnosti i imaju naravno, imaju možda decu ili imaju druge osnove u tom svom partnerstvu, ali zaboravljaju da je
na ono izvorno. Da je ono izvorno upravo seksualnost i življenje seksualnosti. U kojoj životnoj dobi se najčešće gubi seksualnost? Da li su to upravo te 30. 40. kada se postaje nekako i roditelj, pa tu su raznorazni stresovi, posao, brzina življenja, ili je to i ranije ili kasnije? Najčešće dolazi kod većine do gubljenja seksualnosti nakon što se dete rodi. I vrlo često imamo pojave da kod roditelja dete uđe u taj bračni krevet i da seksualnost jednostavno prestane da se upražnjava i to dolazi suptilno. Imamo jednu zamenu partnera, umjesto partnera dolazi dete, pogotovo kod majke. Otac se osjeća da nije poželjan, iako to nije tako, ali iz tog osjećanja se povlači se žena na svoju stranu, dete preuzima tu ulogu energetsku i tu dolazi suptilno do sve manjeg upražnjavanja seksualnosti, do sve ređeg upražnjavanja seksualnosti i na takav način dolazi isto tako do tog odvajanja, a kad nešto ne trenirate, isto tako to postaje, to atrofira. Tako je i na takav način nastaju problemi. Mi danas imamo i drugu industrijsku granu, farmaceutsku industriju koja pokušava različitim, da sad ne reklame, na veštački način da se to... I to na kraju nije toliko loše, ali to znači da je već nešto upropašćeno i da je došlo do velikog poremećaja kada su nam potrebni veštački stimulansi da bi se i kod muškarci i kod žene ta seksualnost nekako ponovo probudila. Danas će biti održan seminar koji počinje u 10 časova. O čemu će biti reči? Upravo je to glavna tema ovog seminara, naravno uvek su i druge teme, tema ljubavi kao osnovna, ali seksualnost i kako se ponovo probuditi u toj seksualnosti i kako prevazići one transgeneracijske traume koje su dovele do tog umanjenja seksualnosti i kod muškaraca i kod žena i kako pogotovo u partnerskim odnosima ponovo probuditi pravi vid seksualnosti i na koji način dozvoliti sebi živjeti u ljubavi i upražnjavati u ljubavi i taj najbitniji deo, a to je seksualnost. Hvala vam puno na ovoj priči o seksualnosti i na gostovanju. Hvala vama. A mi nastavljamo naš jutarnji program.